düşeceğim. Daha düşüyorsun mu? Yok düşeceğim. Cürüm kaldı. Cana çık edeyim dedi. Öyle göster getirdi. Öyle götürüp getirdi. Bizden ne oldu? Koçası жаңылы düşkön dedi. Öte tike geldi öte. Bu düşkönden keyin ekin düşpey болып қалып екен адамдар уже. Bilmeyim maga ekin düşpey turgan болып қалып екен мынаны көргөндөн ше. Мына Ти экспресске 8:30 келгендегибиз чуркап. Эң биринчи келип 1 saat күтөт экенбиз да. Темир екенді жығастырмай. Тартқой күзі. Benim içim var öyle kaldı. Düşüyorsun mu? Şu da Amerikaski горки деген. Мен өйдім көтермей шыққан едім бе жаңағы сиденьядан. Анан көтөрбөй. Жана жығаштарда ең болып қалсам. Өлүп калам деп ойладым мен. Эң страшный ушул да. Бак шону кыз кичике кыз. Андай жерге алып келбейлі қой. Ошода. Эгерде күткүбүз келсе дагы бир жолу. Но жака чейин очередь бул уже канча километр очередь болуп кетти да. Нолар минимум 2-3 саат күтүшөт окшойт да могу жерде. Түлкүнүн бир түрү бар. Иә.